Selamat datang kembali guys di Sunda Backpacker. Hampura ojol-ojol ngeposting di dia langsung. Soalnya tadi di perjalanan agak karagok. Ini trip ke kemana wela? Gunung Cantik. Kalau bahasa Sundanya mah Gunung Gelis. Tiba-tiba langsung ngeposting di sini karena di jalan tadi suasananya karagok. Trekking mulai 17.35. Tuh, mantap geuning tah. Tos beres ngacaca. Naon caca teh to? Cacapluk. Nah. Caca. Aya nama bade ngawangkong diteraskeun. Kieu teh perjalanan ti handap ka dieu teh sekitar sajam. Sajam teh ngoronang. Sajam wadulna. Sajam wadulna bener. Tong hilap di Bandung teh seueur gunung nu sarae. Indahnya. Komo di daerah Blok S mah seueur gunung. Gunung Kembar. Gunung Kembar. Nek sadude kopi mah. Jam 11 guys. 18.15. Lanjutkeun ngetrek. Siap-siap kaluhur, Gunung Gelis. Ripuh tok. Lipuh rungkat sayang. Rungkat di sini. Rungkat. Nah, di jaket li. Nah, di jaket. Sebab minta di baju. Betul. Tuh, seueur warga sekitar. Lanjut 18. Go. Mantap pisan tuh. Resep. Ieu perjalanan di pos 1. Sebut we pos 1 lah. Bade lanjut ka luhur. Estimasi sekitar ke puncak teh di dieu teh sekitar sejaman. Trekna mantap asli. Gunung Gelis kudu diramekeun ieu mah. Dilanjut nanti. Oke guys, 19.21. Masih trekking. Ayo. Trekking mantap. Kita sekitar 12 orang. Trekking malam selalu mantap. $18.28. Loy. Odeng. Mantap tuh. Mantap, boy. Rungkat sayang. Di seueur. Seueur keneh ka ditu. Tadina bade message center anu juga unai. Lanjut di perjalanan. Tadi si itu hoyong permen heula cenah 18.43. Mantap pisan ieu mah. Trek sadis. Wani diriungkeun jeung sa.
Auna emang enggak. Biasa we abi mah pangpengkerna. Mantap pisan. Gunung Gelis mah benar-benar ya. Rekomen ke pemula mah. Mantap pisan soalnya. Iya tanyakan terkenal nata. Rungkad. Siap. Tanyakan nak. Mantap pisan. Hup. Luar biasa. Pandai. Lot. Capek. Lemas. Weh. $18.50. Kumaha coy? Mantap. Di mana itu ya? Di Gunung Gelis di Warung Bah Godeg. Warung Bah Godeg. Mantap. Mantap pisan. Anu tidak mengalami mah mau bisa merasakan we pokoknya mah. Tok. Hah? Aman. Rungkad. Mantap, mantap, mantap. Lanjut guys, 2013. Lanjut ke puncak. Dari warung naon tadi teh lah. Abah Oyo. Abah Oyo gitu. Abah Godeg. Mbah Godeg. Mantap tuh. Siga nu Baradai Summit. Araman di Parayun. Aman, aman. Estimasinya sekitar sejaman lagi lah. Dilanjut lagi nanti. Setengah 9 guys. Mantap. Bapak Ito. Lot. Siip. Odeng. Tato A. Muhun bener. Asli Gunung Gelis teh bener tengah wadul ieu mah. Gelis pisan. Gelis pisan asli. Mantap, mantap. Di baturan oge teu kagok. Bisa berapa orang, ah? 7-an ya nya. 7-an, 5 tuh. Luar biasa. Istirahat heula we sakedap 22 genep engke jam 10 naik. Salam lestari coy. Salam lestari, salam ngaruksak. Salam ngaruksak. Gunung mah teu butuh pendaki. Tes pengambilan. Mana meong congkok? Jung di jung. Di jung kalau balas. Tah, meong congkok. Tah, meong congkok. Proses pengambilan meong congkok dilakukan oleh warga sekitar. Pastinya orang Indonesia kene. Wah. Asli hari ini di mana ini? Mantap, mantap. Pengalaman baru. Nya. Mantap. Mantap. Dilanjut lagi. Lewak lo gitu. Kumaha Jangli? Wani Jangli. Lamun naik lewak katen urang lamun gitu mah loba. Dilanjut lagi menuju puncak. Setengah jam menuju puncak.
mudun heula. Puncak tertinggi Jawa, cuy. Ini teh sebenarnya mah lobaan. Cuman karena kameranya pakai BlackBerry Gemini ya udah jadinya ngatog kelihatannya kayak yang poek padahal mah iya. Dari peting. Iya, ada tip peting. Ini teh padahal teh sebenarnya di depan teh seueur. Asli wani diriungkeun seueur di depan teh sebenarnya. Bener teh Jangli. Cuman ya gitu teh. Karena efek kamera belum punya AdSense, ya jadi gini. Jadi rada ngebeliwer. Ini pirasat nggak enak soalnya ada pudunan dulu. Curiga di depan langsung dihabekeun ini mah. Bener Jangli? Ditunggu nanti tanyakannya kayak gimana. Saksikan terus. Yoi. 24.3. Ya, tebenang. Mantap ya. Loy, kemana Loy? Ayo gas. Ayo gas. Luar biasa, luar biasa. Tebohong luar biasa nak. Trek nak. Tinggal nyalira. Kebul guys. Kebul. Kemungkinan tanyakan terakhir. Yuk. Siap. Mantap. Kumaha kondisi di puncak di luar? Masih kosong. Luar biasa. Liodeng. Gaskan nih cucik try. Netek boy. Rungkat. Semangat. Semangat harus meskipun awak reyon. Hati-hati. Mantap. Awas, hati-hati. Anu kita, anu batu. Luar biasa. Sok ketang ngomong non beda. Pasti dipercepat. Mantap. Ini tingkat kemiringannya sabaraha coy? Luar biasa rungkatnya sayang. Mun panas eureun tok siga urang kieu. Panas eureun. Ya sok. Luar biasa. Iya jaragoan atuh da orang dieu. Tos biasanya. Apa nang ending tempat ekstrim? Aya dua aya tuh tempat ngecamp teh. Aya di Gunung Golis, terus aya di Batu. Jalanan lagi. Mulai jam 9. Gas.
Mantap. Iya mah sibuk hiji ya si Gana Angling Dharma. Loy. Sibuk wae-waean coy. Abong aya sinyal di dieu na. Yuk. Tah. Jagalah hutan dari bahaya kebakaran. kadangu meureun sakitu oge. Entong ingetan batur heula, urang heula we nu sadar. Kitu. Dua hiji 14. Ke kanan. Poek. Rame ya tadi payun teh. Cuman nggak katenyo. Mantap ya mah. Setengah 10 guys. Mau ke mata air dulu. Siapa tahu ada air di sini. Dan Tungguin dia tuh. Tanyakan terakhir. Luar biasa. Tanyakannya bener-bener madep sekali. Jam 2:05 guys. Cara liku atuh cangkel tidak di nabis kota wae nara gedung. Kalau mah orang ngabako deui. Iya siap. Malot teka bagian tenda. Inung euy. Telat naik. Tok. Di puncak tok, rungkat tok. Gimana Om? Jam 11. Tah. Si Duru Mania. Mantap pisan. Bis beres pasang lain. Bro. Mantap, Bro. Masih tok. Mantap bako rasa jeruk. Bener. Lot. Tenda hiji 2. Itu dihandap sorangan 3. Antos biasa pasang. Jadi Terus
Belum. Lemna. Geprek asal batu mereka dampar orang segitu. Setengah 11 Ditayan pas lelempangan abi teh handap ka dieu. menuju naon Ngawangkong. Tok. Ngawangkong. Heeh, lain ngawang kok ngawadul. Cicing kokod monongeun. Kuai mah dibantuan. Oh, itu Kan. bener. Ini mah kuburat bumi nya namanya. Kuburat bumi aja. Lembrar gana anjing. Aman li odeng. Aman. Nanglup. Aya, deungeunna mah kalem loba. Lima 42 guys. Kali deui tah. Bisa pajarkeun teh ka dieu teh kumaha. Kan lain maneh kan ngaran teh Pajar. Pajar Hari Lantar nan. Heeh. Asli. 57. Macoy. Macoy. Mantap. Kena kabut coy. Dihapus ya. Bisa Nggak dihapus gitu. Kayak orang kirimkan ke mana-mana. di sini aja. Iya lah, yang cepat. Jam baju. Wis anjing aing ngagaes itu we deh. Kaum bet. Dikasih ade. Wih. Kabeh. Untuk gunung 1000 mah tidak mengecewakannya coy. Kayak ini aja. Kieu gunung geus. Guys, Waduh benar. hari ini kita Odeng ya. ngaliwat guys. Jangan lupa saram, sereh, lelepetan. Udah bekeh di kekepan. Ayo plat atau gitu coy. Ini. Saya tuh geprekan deh asup. Jam 8 guys. Siap-siap mau pulang. Kita pulang. Ah, kimochi. Sungguh mantap. Menuruni gunung guys. Mantap. Jalannya agak leueur guys. Lumayan buat perjalanan tour Riyadh. Terus menuruni bukit guys.
Nah, sajam percaya turun. Perjalanan menuju Mbah naon? Mbah Godek. Mbah Godek. Sembilan 4 21. Masih melipir bukit bebatuan mata air. Jam 9.33. Ini yang kemarin tanjakan yang sangat membagongkan. Kalau lihat dari HP mungkin kayak biasa aja. Kalau lihat secara langsung mah mungkin ajim pasti gitu. Let's start to Oh, mati dia kena obat sama. ripuh sana komandan. Kameramen jatuh, Bos. Maaf guys, aku barusan gebis. Jadi kameranya agak melenceng. Iya. Kalau itu kan kakinya kayak tangan jadi cekatan. Kok megang kameranya pakai kaki? Goblok. Bae tore ngomong naon deui da imah dipercepat to mulai suaraan. Hiji setengah percepatna. Make tes nah dipalangkakan. Oke. Ewekeun. Dolar koneng. Ini kalau aku lari kayaknya bakal gebis, guys. Mantap, mantap, mantap.
Jam 10. Dugi ka warung noni teh. Abah Godeg. Lumayan guys. Semaring mas doi, oi. Naon teh bah rarawan? Nu bala-bala. Segala ado nama. Segala ado. Jam 10. Nu jeruk. Wih. Temain reungit Reungit, kaca reungit. Ieu kereta. Bade ngamari mas heula. Jam 11.14 cuy. Di Bah Jenggot. Bah Jenggot, Bah Godeg. Bah Godeg. Jenggot mah eta Dilanjut ke handap. Kanak ke bawah. Ke handap kalau nggak ke bawah lah. Ya estimasi sekitar sejam kurang lah nyampe pemukiman warga. Jadi gitu mun bade ka dieu mah lewat cinaon ka dieu teh Cipicung, Via Cipicung. Via Cipicung estimasi ka puncak mun aya nu ngomong saja eta mah di Bobodo. Bohong. 3 jam lah, 3 jam 4 jaman. Kayak di Antosan, Bumi di Cicaheum. di bumi. 3 jam tuh Mangga, assalamualaikum.